what's up guys? Tonight, we are going to shoot a music video. Muna mong set up guys. Muna mong set up guys yung color red o blue. Tawag smoke po. Sample. Wait, hold up, sabi niya stop. Di na ako nakinig, papunta na sa top. Di na sinayang mga oras, humarang sa amin todas. Parang nawalan ng preno ang boss, yeah. Oras na ngayon ang pagbibilang, maiiwan ng mga peke at kami-kami lang ang magkasama. Masarap mag-chill kasama mga real, wala kami pakisarili, kami lang ay chill. Guys, time check. It's already 3 AM. So guys, bago pa naman ang video. Thank you guys. Thank you sa vibes. Direct. Thank you. Let's go! So karon guys, mapasa lang sa kuhan karon. One day shot, One day shoot rin na mo gikuhan. Dingaw kami si Roddy, murag gangsta man. Kato na ganyan. Ilibig na yung video natin tol. Yes, patulog na kami guys. Mamaya mo pasa lang sa phone and we're done! Yo guys, so it's day unsa na gyud? So ba, it's Saturday. Let's go. So birthday ni Clark karon. Happy birthday to the one and only DJ sa South Vibes. Bro, happy birthday bro. No. Happy birthday to the one and only DJ Clark, baby. Tawa ka rin pina. Yeah. Saka mo si pa kung bag sa na nyo. Sino po is buntag ba? So, says buntag na bad words na po si Pixie always in the vlog. Let's censor that, censor. Ja, for you get the vibe. Bulabog bunta na. Paabot pa dyan, mi. No, wala na yan, no. Uy, sud ba ka lang? May kaon. May chat si direct na ko, anak ko, nanak ko. Bawan, ginawa kong hagdanan. Ang daming nakulangan. Kailangan ko payatang pagdaan. A few inches Hey! Uy, sige na guys. Nag-event ako pa. Asa mo comes? Come, tubitan. Pixie, ko na si Minotog sa Dispenses. Nga, asa mo sila? Sigo, tani? Sigo. Gusto na dito day? Para tanan. Go direct. Oh. Hindi ako una lagi ko nang good kaya mo tanan good. Okay, kanta na tanan nga. 3, go. Ikaw sa diri ka. Dili man, maklaro man mo direct. Maklaro man ako. Ay, serious. Kamu le uno lagi. Ako mo grip pa. Got it up at your bed. Got it bedroom. Go in the bedroom, man. Hi guys, padaw na din mi sa among kuan day, location day. Padaw mi sa Aloginsan. Ulang mo dai. A few inches Hey guys, nanami karon sa Asturias, Dibusay. So karon guys, nag-inquire pa mi sa among buhaton karon. Kung tanawa mga chikabib guys. Ginagawa mo. So, hi. Direct. Kyle. Ginagawa mo. Ako na guys. Bro. Bilya lang sa takadiyat. What's up mga kaskaro? So, nanami karon sa Budots Discoan, tanawa. So, we are going to Marivilla now. Kay mag-observe pa mi dito.
Wasa Miss Nindot ko ang Diriba or dito sa Maribilla. So, let's go. Four dishes to Massey for an alley-oop! Battle of YouTubers. Battle of YouTubers. Get out. Taken away. Here goes Jennings. Cross-court pass to Green. Green. Let's go right. Sumita po taglay. Lain resort. Napili na mong chirya guys. Imo to yung pinaka-importante. Maro to ikauna mo karon. Baligya ka na mas musnik niya. Musnik. Baligya ka na mas musnik. No, Kurt. Stop ka. A few inches later. Hindi, naka-joke Ben. Wala pa, nagulauna ko mo. Kami ka lang sa lugar mo. Wala. Ang buto yung asa man ni. Uy, sa Marabella. Marabella daw. Kami sa Marabella guys. Nangita mi og. Naisi mo nga. Naisi mo mata. Arita dere. Para mga tug. Feel na ko mga tug. Dili. Kita kita may groom guys na sila dito. Asal nyo mga kuhan mga boss no. Wala, ID day. ID ka. ID niya. Okay, wapa dyan mo nag-social distancing. Ako kayo kung gawin nila bago dito ka. Isabog na. Natutulog ba? Si Concert, si Trixie. Uy, Jira mo? Okay ra? Okay raman. Ligura mo? Oh, go na to. For you, ganda 5. Gabi ka po iya. Magsugba dito karon og kuan, Billy Crawford. So maghimo sa mi og isado. Yeah, sakto lang. Parang ano, parang Sagado guys. white naman yung sun. Ayaw pa, Mulgar, uy! Shout out to Ron Mark from SB. Salamat kay Nanay sa bago MB. MB. Siya nagluto, gabi. Pite! Gang gang! Ginagawa mo! I'm back in the game, di nakakapalag. Kung ako na si ground, di nakakatakas. One shot, two shots, hagda, nakabrad. Yeah, rapping for the fame, pahawa, di rebrad. Yo, ay get pila-pil, pahawa sa dire. Kung pakita ela gold chains, wala may paki. Dagan sa kaayo, mag-inana sa amo, pero low-key. Radyo pa may amo ang tirada. Distract pero galabaw. Ang pamalikas, mura radyo kag amaw. Mura way pamahaw, imong rhymes gilutaw. Isa ka sa abot, lang niya puro hugaw. Kinsa ga ingon nga kami, dili kasabay. Daghan kayo nahibong kami, kayong mapatay. Mura ginosente, daghan na daig nakatay. Nanira nga bara, pero hanay, yeah. Di siya kadibate, ganahan siya mo apil. Sa amo ang parte, ganahan siya magsi... 1 hour. Hi guys! Welcome to Pinamagina po. Hi guys! Welcome to our vlog. Mga kami sa oras. Alas 4 kay mag-shoot namin. Follow me on TikTok. Yo guys! We are here in Tabalan. Shoot na mi karon sa All Night Long. Ang way Mormac All Night Long. Russell Samson. One and only DJ. Yo, what's up? So guys, pagsugod na sila, so we'll be right back for a sec. Let's go. 3, 2, 1, go. Tumbling Roger! Lalaki pa man daw. Hi! The beautiful Camila! Cute! Action! That would be me! Fight! Pag! Southside! Hey! Di kuya! Sulit tira! Pasok! Karto! Yan lang, steady lang ka. Steady! Tanaw dito.
Ira lang, steady lang ka. Ano lang ka, Kams? Ano lang? Ako ba marunong? Sige lang. Okay, ikaw. Ah, Roger yung idea. Roger yung idea. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! See you guys. So, mao na dito among shoot sa all night and I hope atangan ninyo. Hi! May tagmutan-awon sa among all night long, no? Hindi. Okay, tan-awon sa damo sa... So guys, hapit na jud. Murag mobalik na siguro mi sa room. Yes. And nasa Las Loyo si Surrounded si Princess. So let's go. See ya! See you guys. Bye. So guys, di ko kayo kay. Lalakita ko ka mo. Just my mistake. So guys, hari na ako matawag. Good morning, Kanye. Gang, Chico got the salt, baby. So, good morning, Kazigado. Good afternoon. Morning mo, afternoon ako. So guys, we'll be meeting Taro and we'll be expecting a muli. Dito Taros mo muli. We will expect it. Hindi namin mamulit, guys. Di mo mauli, una lang ko ha? Bye-bye. Kami na, guys. Eh, dire ka. Dire. Pagkuha na ni Haga. Kamutan na si Camila. Ikaw sa mo, limpyo na daw ang gawas. Okay, Ang agro dire ka. Tawas na igrod. What's up guys? So, manamig shoot sa mong music video and stay tuned mo. Nice ka music video kay mga papapong game nito. And padong nasad mi uli mana among one day nga trial diri sa Tabelan and bye-bye! Di mo kabaraw sa natulong nga manok. Busy ang balay niya, ikaw kay naghagok.